Ashton yn Lletwydd. Captain di gwneud yn dda, llorio un o chreuwyr y Dre Newydd. Mantes medde'r dyfarnwr. Yn y cyfamser mae Kershaw wedi rithro ac wedi ennill cic o'r smotyn. Ashton yn dechrau pethau yn ryddhau Kershaw ar y dde. A cyn chwaraewr y Dre Newydd yn mentro neb yn yr amddiffyn. Yn cael ei lorion yr ei galed. Dim cwyno o gwbl o chreuwyr y Dre Newydd. Fisnik Hadjari sydd yn paratoi. Gwyn nhw'n reiddiol o'r Albania. Yn chladdu honna. Heibio i Dave Jones ar ymwelwyr ar y blaen. Yn agosau at ymuno ar seintiau Ceicona Caerfyrddin. Yr unig dîm eraill i fynd â pwynt o Barclaith am y tymor hyn. Cyfle derwyddon. Pel arall y tu ôl i'r amddiffyn. Kershaw sy'n mewn eto. I groesi. Bryglis. Jones yn cael y dyrnu honna. Davies. Yn ei gosod i. Cyfle arall i Owen. A Rittenberg. Y bel yn dod yn glanio yn berffaith ar y smotyn. A'r blaenor yn gwastraffu'r cyfle i ddyblu Mantes ar ymwelwyr. Rittenberg wedi camu'r tîm ar yr eiliad ola ar ôl i Matty Owen dynnu mas. Bron a gobrwyo i rheolwr am wneud y newid. Mae Craig Williams wedi colli'r bel. Davies di ryngipio. Parhau mae Davies, heibio i ddau, heibio i dri, heibio i bedwar. Davies yn parhau i'r Cwrt Cosby. Cyfle arall i'r blaenwr. A Jones sydd yn achub y Dre Newydd. Ar ôl un o'r hediadau gorau'r tymor gan Davies. James Davies yn mentro heibio un. Yn penderfynu parhau i fentro yn erbyn un arall ac un arall. Yr ergyd ar y diwedd ddim yn ddigon da i giro Dave Jones. Craig Williams. Mae 19 munud ar ôl. Williams yn crymanu pêl Bryglis i mewn! O ddi ar yr amddiffynwr dwi'n ame. Callum Roberts yn dathlu hefyd. Ond y gic rydd yn ffyrnig gan Craig Williams i mewn i'r canol. Edrych fel taw Nathan Peat a hyrddio ei hunan. Gwyro honna i mewn, heibio i Jones yn y gôl. Chris Hughes, a hard-fought game, a point fair result maybe? Yeah, I don't think we probably did enough to win it in terms of chances created. I thought they've come and made it difficult for us. Credit to them. I thought we were a little bit flat. We didn't move the ball quick enough, especially in the first half. I thought, 5 minutes before the goal and maybe 10-15 minutes after, we built up a head of steam without, creating enough clear-cut chances today. But bigger picture. And that's, I think we're the only side in the first phase to be beating at home, not to lose. So, the boys can take good credit from that. And we finished the split in fourth, which is, good going for us. So, bigger picture. Although, slightly frustrated, disappointed today, but give credit to Kevin Druids. They've come in and been set up well, and we've struggled at times to break them down. But, bigger picture is, we are now at the turn fourth, and we want to bounce down to the next 10 games and put on good performances and get good results, and that's got to be the aim for us going forward. Hugh Griffiths, dim ond 3 tîm arall sydd wedi cipio pwynt fan hyn, mae hwn yn ganlyniad da, ynddo fe? Yndi tad, mae Dre Newydd yn symud y bel yn dda, a ni cael y gol i fyny. Piti dyn ni ddim di aros ymlaen i ennill y gêm, ond nhw cael lot o'r gêm, ond nhw ddim brifo ni lot yn y gêm chwaith. Yeah, what is that target for that top 6? Is it pick up as many points as you can, maybe concentrate on Europe, or? Yeah, look, this football club now, we're getting in the playoffs. It means you're 2 games away from Europe. I think 3 seasons ago we had a fantastic experience within Europe. Probably, what we did was probably unsurpassable, really, in terms of Welsh clubs. So, we know where we are. We know where we're at in terms of competing against other teams, but. Our home record this season has shown that when the big teams come down, we'll give them a tough game, and we have to take that into the top 6 as well. A siwr fyddwch chi'n asesu wedyn hanner cynta'r tymor te? Wel, dipyn bach yn siomedig o be ar ni wneud blwyddyn diwetha, ond mae bechgyn di blino, maen nhw'n cael weithio si ffwrdd rwan. A wedyn gen i ail mynd, ail tymor, a peth bwysig ydi aros yn y gynnydd yma rwan.